بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamasan na mukalasahan, mga palangguan na masin Allah subhanahu wa ta'ala, sarayaw-rayaw kabtangan masabot sin kami habihaun harik pa kita makataki-taki sin uning biyak mga mabata sabuton marayway na lumawi dayaw niya kabtanganin pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pagyanon sin bahasa alhamdulillahi ala kulli hal. Puji sa taud-taud sarta iwan pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kahalan. Amin mapatut na to pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala in dihilan niya pa kita niyo bonus sa kabuhit na to miabot pen pangumulan na to sin Ramadan 5 bay. Lagi nakatalus nakatangbus pay sab kita niyo sin piag iskulan nato halom sin hangkabulan misan gua niya dagbus kari summer class tiap-tiap tahun in hangkabulan niyaun amuin nag-graduate in kita niyo kata nag-graduate hapag iskulan ha iskul sin Ramadan in maas iban sin nakabata in usog hi babae iban sin makakaus deng ha mga aun niya na nam iban sin way naka di makakaus in kata nag-classmate halom sin summer class sin bulan Ramadan. Alhamdulillah nag-graduate in katan sin muslimin, nag-graduate in katan sin muslimin sindum salasa puas kapag kita bulan sindum arba'ah puas kapag kita bulan sindum salasa. Natakid hatinya napatarang in paghailaya sin adlaw alba'a sin 5 bay nag-graduate in kita niyo katan sin pagpuasa nato sindum sin arba'ah. Nag-celebrate in katan sin nagpuasa sin adlaw arba'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala amin longnya pajukupun niyo in itungan nakasin Ramadan amin kita na in bulan sin pagdum arba na jukup in pagpuasa nato katluan adlaw walitukabbirullaha ala ma hadakum sarta long sin Allah subhanahu wa ta'ala mamudjihi manglaggu ikamu kaniya pa Allah ta'ala hari indin nen kia hidayat kia patarrang niya kaniyu syara iwan sindaakan niya pag-ibadat halam sin Ramadan wala'allakum tashkurun iwan murah-murahan bang mayan kamu magsyukur da pa Allah ta'ala. Alhamdulillah. Amo ini masabot sin kita ni biyaun pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sarta pagkukuyag sin kita ni nakatalus kita niyo nag-iskul nagpangadji ha summer class hangkabulan sin Ramadan special pakatan muslimin. Hadalam yaun misan wala din maasin kami guru sin kita ni Pak Tonjak kailu ha bihaun biya dagbus ngimi imparasahan yadtu biya nakauwi bakas tarin de studio na bihaun in kita ni insyaallah live ini ni mabayak na to
labi-labinggin hamabaran sin kami mabayak na mupatumtuman. Hatung udhal sin pag-ibadat iban sin panggawuti hapag tagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtaat kani. Nakananam kita ni sin uhaw hapdi iban sin laul iban sin karu iban sin liru natu hahal nagtagad sin pagbuka sindi day sa magut mga adlaw maglangkit sa maliru doon na rumatungin liru na tuwang biya mga limid na matasuka tagad-tagad da kuman sin pagbubuka di na kaingatanin parasahanin mahapdi na in uhaw iban sin malaul iban sin katan unan niya nam habaran nagpakananam in kita niyo katan sin biyad tu kahana. Inyat tu pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniu katan. Bang maunu gawut hugut sin pagtag-ipon na tu pagmabuha na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala hal amin tiandas kita niu sin bihaun dakuman pakarajaan kailu maniutiu hathang kabulanda wala pay sabiyan hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala syahraini mutatabi'ain. Wala pa'y sabihin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala 2 bulan magsunu-sunu way. Damikian wala yan hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin 2 bulan paupat palima atawa tunga tahun. Damikian wala yan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanan katu tani hinang ni hangka tahun way. Hangka bulan na. Alhamdulillah. Kanu ra kita ni nagtagna nagitong nagkita sin bulan sumudin Ramadan nagkukuyaging katan sakalik singka anuray sabiyaon kita ni ura amuin nagkita sin bulan pagguwa sin Ramadan amin sumudin bulan Syawal lam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagyanon ni halam sin Quran ayyamun ma'dudat in Ramadan na iitung-itung da sin gula may 5 nagtagna sin adlaw ini sakali miupla sin Ramadan sin adlaw yaun na itung-itung da singkatan maingat imitong amurayaon indiara sinhang kabulan niyaon katlon adlaw sa hipu siya sin tarbiyah hipu siya sin panghindo hipu siya sin katan pakarajaan hikakusog sin pag-iman sin kita niyo sarta nang hindo iresob sin pagsabar hari-harani partandasan dumatong paginhawaran nato sin adlaw sin Ramadan iban sintum niya ubus nin Ramadan, nag-graduate nin katan, nagkukuyag nin katan, long simbahasa naghapi-hapi nin katan, naghaylaya. Amin long simbahasa malayo hari raya, in hari adlaw, in raya adlaw, in atin niya pagkukuyag. Alhamdulillah sudah, long simbahasa malayo ubus na, in hari raya, in adlaw pagkukuyag, in pangasuin muslimun. Puas kau Hinduan sin Ramadan, iban nakatangbus pa adlaw pagkukuyag uno masih pa kaw makuyag. Atau ain muslimun masih pa kami mikit halam sin pangatayan ni indiara tarbiyah sin Ramadan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Isiu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamu asa atau mamu asa sin bulan Ramadan karena amin pag-iman niya tuod in pagpuasa niyon karena panggawgot sin pamarat sa niya pa Allah Ta'ala sinin siya magpuasa Ramadan bukun diaak bukun nalugos bukun amin hati niya giadjihan bukun siyuhulan lang sin bahasa karena in pagpuasa niya karena Allah imanan wahtisaban iban sin aun tu dihangad dulat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutungbasan ka niya sin puasa niya long sin Allah Ta'ala harwa syurut iagad niya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ampunun nasin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatan sin pardusannya 5 bay. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu sablong ni namu asa. Sin bulan Ramadan pag-usin Ramadan alhamdulillah 5 bay na pila adlaw. 5 bay na pila adlaw Ramadan deng sin ini arba'a Hamis Jumat Sabtu Ahad Isnin pa adlaw yan aw na unum adlaw. Long ta 5 adlaw puasin namin paghaylay sin kita ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiusin man namu asa simbulan Ramadan. Sakali in pagpuasa sin Ramadan yon nahinang niyan alhamdulillah
mimikit pahalom sin pangatayan na interbiya sin pagpuasa iban sin lanab sin pagibadat halam sin pagpuasa ampanilaw niya piagaran adlaw habulan Syawal puasa adlaw habulan Syawal sibu day nag susuno-sunuin adlaw niya long sinbasa so nagdudurot-durot amin nagsusuno-suno wayrun utlang ni hangka adlaw halom sin amin hati niya ini Ramadan alam sin Syawal yaw sibu da adlaw maglangkit atawakan in adlaw halom sin Syawal piag utan niya pila-pilay adlaw bangman adlaw halom sin Syawal katibukan ang kabulan halom sin ang kabulan adlaw rin iyan sin nabiruun wala syurut sin agama Islam in subay naglalangkit sa long sin nabi thumma atba'ahu sittan min Syawal puas niya lang yan namuasa sin Ramadan ampa niya piya sunuan namuasa isab siya adlaw halawm sin bulan Syawal halawm in nagsusuno-suno naglalangkit puasahan mo dahil na isnin pasabto atawakan taut lang siya hautan sinapuasahan mo adlaw yan usutan ang kadlaw ro adlaw patuang panay sa pagkamuasa bangman adlaw itumun muhalom sin Syawal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakaannama samad dahar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia da sin sa kaula-ula kia puasahan niya inhang katibukan sin patahunan maita wal hasanatu bi 10 amsalha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal in pahala iban sin karayawan in hambuk karayawan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala pahangpu karayawan in hang kaadlaw na puasa mo lipatun sin Allah ta'ala pahangpu adlaw in na puasa na to katluan adlaw sin bulan Ramadan timbang siya tunggatus adlaw bango siya sunuan adlaw sin Syawal timbang isab siya kaanuman adlaw ampain adlawan halom sin hang katahon hang putag 2 bulan itungun siya sin kita niyo tunggatus tag kaanuman adlawin hang kabulan hang katahon ang kanlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka puasa sin Ramadan ampay sablang niya siyunuan niya adlaw halom sin bulan Syawal hisin makaraos iban hisin hamung haya in waktu niya iban sin amin sautan nin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangahagari ha Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakaannama samad dahra long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya dan niya sin kia puasahan inhang katibukan sin amin patahunan niya atin niya biya mura kia puasahan bang upama kun biya sin Gregorian ini amin patahunan Gregorian year ini in 2016 biya sin kiat puasahan mo katan in 2016 biha in pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga ini mga kamaasan kalasahan na puas nin Ramadan yari kita niyo halob sin bulan Syawal mataud pay sabin mahinang na to ibadat in nabiyak sa nagpuasa sin bulan Ramadan ang pariyan niya in pagkabiyak sa niyon pa Syawal iban kayban ang bulan magpuasa sin isnin hamis iban sinang putag tutago patag 5 kasubangan inyat tu pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayo hisiyo sab in nabiyak sa nanukbal tukbal sin tuunia sin halom sin Ramadan haway na nakaingat in 5 niya lawa ampa niya nara in kabyaksahan niya adat niya yaun marayaw pagpanukbal tukbal tatabangan daing pasin Ramadan sambil nara papuas pasin Ramadan fabihi wa ni'mah long sin Allah subhanahu wa ta'ala in wa in tukhfus sadaqati fa ni'mahi hisiusulong niya rin kaniyo amin bang nyo hitapok hitaw in pagsadak kan hari makaingat
inhisimanu se labi-labi in lawamu hati nari na masabot sin simud inyat labi aula ni'mat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ikhlas. Sambil naramu yung pagka-ikhlas yan papuas pa sin Ramadan. Sabab in bunal niya in kamumuhan pakarajaan pangaddatan sin kita niyo Ramadan da magguwa in addat amuin magtukbal hati niya tatabangan deng naman hambuk dua pilak papagtamong iman sin kaywanan papagkaw ni masinunupa. Bang Ramadan magbula sa gintaw sinamin pangarta na may sa bulan puti bulan malagwin pahala iman sin hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala magtumbas sa taud-taud Ramadan. In Allah subhanahu wa ta'ala bunal special niya sadyan Ramadan wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Special niya sadyan Ramadan lipatun in hangbuk karayawan pahangpu sa di day sab igun sin Allah ta'ala in karayawan bangkaw maghinang mapuas na san Ramadan. Di day sab igun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumbas si karayawan hamahinang mut hinang marayaw amin makahinang kahapos na sa Ramadan di na sa iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na puas sin hinang nahinang sin kita ni Ramadan karayawan in hinang karayawan suway siyari mabugto sambil papuas sin Ramadan. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala may yuti'ar rasula faqad ata'a Allah. Hisyusyulong ni nagtaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tu nagtaat da siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Hisyusyulangin mamalingi dahil hapagtaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtuma lang ya Muhammad wala na muday sab ko piara madto kanila suway ko magayuyu suway mo sila hati niya urulun hambuk-hambuk beni bihayanin wala na ko piara in magad kay mo ya Muhammad marayo hindi magad kay mo pasar na sila wa ma alayka illa al-balagh. Wairun daun rin kay mo ya Muhammad amin suway na makulugos yung binot malingkat pasampayan sa jamat tupatawin rais ala sin Allah ta'ala. Ina ka ma Islam. Indakan sin Allah baitan mo sadya. In makad mara, hindi makad na ka maglugos. Pagkaradyaan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahinang Ramadan bangkitan nung nagtat Nabi sallallahu alaihi wasallam sin Ramadan ang panatunara papuas sin Ramadan ini pagtaat day sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. In paghinang isab ibadat suwayray sab siya magad habitikan awin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ruun haraakan niya awin naparagos sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahunit taki-taki hambuk pahambuk sabin parakala ini fiqhi siya pagpangadjiun sana masabot tayat tuhati na in pag-ibadat bukun siya akal-akal pikilan sinbiya katu taniyo but malainkan in pag-ibadat suway mo hasubuhun bang biad din in procedure niya biad din in paghinang kanya biad din amin miya magad atau akan nakababatuk haunin paghinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi in pagpuasan ay sambil papuas sin Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masin pagsadakkan ay sambil papuas sin Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi in pagsanbahayang niya sambil papuas sin Ramadan. Bukod nagtawbat sa dyan kita niyo Ramadan, nagsambahayang way, nagsambahayang hoy pa sin Ramadan. Pagpuas sin Ramadan, biyutanan da. May tabang manawag tawagin Quran. Bang manawag tawagin hadith patungod mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala karungukan sinkatan mahadya na muslimin in kamaw muhanding kanila miyagad in kamatauran wala karungukan denghan si paktay nga palabayon denghan si paktay nga in khutba in nasihat sing kauruhan papagtawat uning katan denghan ang maasiyat mangi madto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa wayroon din kumahagad harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala malainkan tiuring mga manusia amin hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala may tabang na
may tabang panawag-tawag sin pamarinta bago habihaon. Papagtawbatun kamu subay mag-register ingkatan sin maghihinang mangi iba sin magdarang sin amin mangi yan pagyanun sin sila yan tawa sa tawakan biad din magkakitaan mahuruhuring giyatusan manusia sambil mahinang ibu manusia. Hajim naka-covered court atawakan barangay atawakan hauna-huno tempat yato yung mga pulis nagsusulat singkatan namin hati ni hisyu naman in nakahinang iban sin magdarakang iban sin isyu pa namin hati na mabaya mayta sa mabuka mapatay sin patayo si mga pulis. Sa awayroon yung nakapikil sin insela yun patayon day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala labi awla. Labi awla in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hipanawag-tawag sin parintah mataud in imyan huu. Mataud in imyan magtawag pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hinang maksiyat bihaon. Sa di da kaanggautaan di da tukum hakat. May tawang-tawagun sinamin hati niya mga pulis biya ini yatin katan mahuru-huru. In Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita ni bonus sin Ramadan yon karena amin ha supaya makapagtawbat in katan madublin pahala iban sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas sin Ramadan nagbalik in kakahinang sin kaiban pabiya sin kay natagna in mga kauman magkikimbo in kauman magliligot din dun bang Ramadan adlaw wayroon pagdumaon mapuas sin Ramadan bialik indumi ba sinadlaw sin hinang nila hindi in masuk magulin manok sinadlaw sin Ramadan di magulin manok pagpuas sin Ramadan ang panay samunang tahod mahaik basi amin pagyanon tari yaw ni manok nila may tapos na lang yung Ramadan di na magsambahayang damik yan naghinang bising kay natagna. In Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyat niya pahambuk bata-bata. In hatungod sinamin pangamdus pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hatungod sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala misan pahaw mo binaybayan ibang misan pa uno adlay ban uno bulan. Amin hari yaun maig ding halam sin pangatayan sin bata karena wasiat niya pa bata wasiat niya na pa umat niya. Tumtum kaulong niya. In Allah subhanahu wa ta'ala bihaini bihaw. Kita ako sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ibn Abbas pangtungod na minsan. Long ya gulam, bata-bata pa. In gulam ini makna niya bata-bata. Long ya gulam, ay bata-bata sayo siya. Long ya gulam. Ala uallimuka kalimat. Long ya gulam. O ya ka bata-bata. Mabaya ka kaulong ya bandaanku, panduanku sing kalimat. Artinya kalimat pila-pila kabtangan. Long sin bata may tasabdi bang makato. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtum ko long yahfazillah yahfazka. Long ya kau bata-bata. Habihan pen pangumulan mo tumtum ko long hari kau mapindah. Amin magsusungin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mun rahmat ni iman sin katan. Amin di kau maig ding hapagtatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ihfazillah yahfazka. Langnya kau bata-bata palihalain Tuhanmu Allah palihalaun desap kau sin Tuhanmu bang pialihala min Tuhanmu Rabbul Alamin tan Tuhun mulong nyarit niya kau pasara ihfazillah tajidhu tujahak langnya palihalain Tuhanmu doon halam sin pangatayanmu kakitaan mulongnya alupun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan sin unu masyaallah kesusahan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah. Bang kaulong niya mangayu unu aangutun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala atau aangutun mo hadunya ni ban pa iba sin pag akhirat mo bang kau mangayu pangayu ko pa Allah ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala ri pagsumuhon pagtayakan lima. In Allah subhanahu wa ta'ala bang kau miyagadda hasyurut sin pagdua ang pamuhitayakin lima mukanya imen kau ya Rabb ya Allah ya Allah ya Allah di niya masipukin Allah subhanahu wa ta'ala utungun min lima musifir masipukin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya tiyayakin lima nangayukan ya sinisiyan Rabbul Alamin
Sin Tuhan makagaus. Sien Tuhan daya handeng hakatan naggugulal day tagapag daya dunya ini. Masipugin Allah Ta'ala. Amin utungun sin ipun niya in 5. Puas tiayak kaniya wa ampawala niya ketukbalan. Masipugin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utungun sin ipun niya in 5 niya ya untiayak niya patuhan niya amin siru balan suwairun mahasil niya ring Allah Ta'ala. Rihilan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin katan pangayunmu hikarayaw kaymu hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang isab ko miyakadda ha condition syurut sin pagdua man tukani. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah bang kaulong ya pangayo ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misan pa ko mangayo kansukan si humano siya tatabangan, una ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Bang kau isablong ya mangayo tabang, na una ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangayo tabang, angkatan 5 muka niya. Angkatan 5 muka niya. Hasam bahayang doon nakasambahayang adlawin sambahayang doon in tahajjud iban sin sunnat niya iban sin kata in tau puasa mustajabin dua iban sin ini tau magtutulak-tulak mustajabin dua bang man isabing kaunan ni mukmin siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habata yang longnya yang ulam wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad kataballahu lak. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtum kaulongnya ingat ya kau bata-bata misan palongnya magtipunna ingkatan sin ummat ini ingkatan sin umat ingkatan sin manusia lamud mo panjin ilamud mo penkatan amuin mulahun nila kau misan pamagtipun ng katan hapakarajaan hakapakarad di amin misan pamagtipun ng katan sin manusia amuin hati narihilan nila kau kamumpaatan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di da kau makahasil kamumpaatan dan kanila bot malengkan amurin kialukis sin Allah Subhanahu wa Ta'ala para kay mo kamumpaatan. Bangunin hiril da kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya lulukis misan pa magtipon ng katan si manusia. Tipunin arta nila hiril nila kay mo di na kau makahasil din kanila kamumpatan unun. Bang bukun amurin kaya lukis kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amu itin amuta. Tumtum kau isablong niya ko bata-bata. Misan palong niya magtipon ni sabing katan sin ummatin ala ay yadurruka bi syai' amin mulahun nila kau puhingaon nila kau hambuk uno-uno di day sablongnya kau mapuhinga iban di day sab kau magmula misan panagtipon ning katan sin manusia at malengkan bang uno ring kialukis sin Allah Ta'ala kamu mulahan kaymo kampa kamdo sa longin pangatayin mo pa Allah Ta'ala ingatayin pakaradyaannya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam رفعت الأقلام جفت الصحف وجفت الصحف لونس النبي صلى الله عليه وسلم وبسنا لونيا نكيالو كستن بقدران كتان سين الله سبحانه وتعالى ينكت نلنيا سين الله سبحانه وتعالى ولا نبيا رغوت ina min hipag susulat madto pakatas piag sulatan singkatan kamumpatan ni masing kamudaratan hambuk manusia yangkat nalongnya sin Allah Ta'ala di nayaun amuin dumaggot magbalik pagkatas iwan timahay na long in katas timahay nin dawat in ink in dawat doon long hakatas di na tumapinda tumtum kau iban pakamdu sa long in pangatayin mo halyan damik yanin kita niyo kataan pamandu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangin Ramadan yon karena pangampuni sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala qabil at-tawb wa qabil at-tawb shadid al-iqab ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab law sinna Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ghafir adh-dhanb ma ngampuni singkatan pardusan Ramadan iba sin bukun Ramadan
Wang qabilit taub iban sin manay may sin pagtawbat sin katan manusia Ramadan iban sin bukun Ramadan. Tumtum kau syadidul iqab. In Allah subhanahu wa ta'ala nakalandu inbung si iban sin bisa sin amin adab niya hadlong qiyamah. In tauri magtawbat iban sindi hati niya magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ri mangay kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala nagbuwalal sa kaulaw la insya yaun hati na perfect manusia atau akan wairun saru-sarusa niya atau akan insya yaun nagbuwalal tausura la in manusia bardusa adlaw iban sindu in manusia bardusa adlaw iban sindu bang yan mo adlaw indum di na magdusa adlaw iban sindu manusia bardusa subay rin katan sibuk din tanga panghati iban sinway panghati tungod pag-agam in nag-ibadat iban sinway nag-ibadat subay ra magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap adlaw tiap-tiap sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gfir li dhunubi kullah واغفر ذنوب آبائي وارحمهم كما ربونا صغار أتوا بيش نسبت في الحديث رب اغفر لي وارحمني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا in makna ya Allah ampunin pardusahanku iban kaulungi aku serta ampunin pardusahan sin dua maas ku iban kaulungi sab sila be sin hentang sinamin kapagpayakun nila kako sin waktu kasibi-sibi ko pa ini dua apa Allah subhanahu wa ta'ala yari kita ni habulan nakablik puas nin Ramadan yari habulan Syawal mabayak na muhibaita inhal sin amin pag-ibarat sin kita ni subay bangin kawan sin Ramadan hinduan kita ni sin pagtahajud hinduan kita ni sin pagtarawih hinduan kita ni sin amin pagjaga sin waktu pa waktu inyat tu panghindu ka tu tanu sin pagsabar ha supaya ri mabugto in pag-ibarat na tu pagsambayang ngadto pa Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap adlaw misan pen kawan ni bukun na Ramadan hinduan kita ni sin pagbasa Quran hinduan kita ni sin pagsabar hinduan kita ni sin in Ramadan madrasa sin kita ni naka-graduate na kita ni madrasa na to madrasa Ramadan andu applyun na to na isab hawaing bulan in unin nakawa na to tarbiya iban sin unin nakawa na to pang Hindu ilmu halam sin bulan Ramadan kaya hinduan kita ni sin madrasa Ramadan kaya hinduan kita ni sin guru na to hi Ramadan sinamin hawak tu sin bulan Ramadan nag-summer kita ni Ramadan pagpuas sin Ramadan mag-apply kita ni sin unin na hinang atau akan unin biya kaya pangadyan sin kita na halam sin Ramadan pagjaga sin waktu bukun ha Ramadan saja labi-labi ha puas na sin Ramadan sabab in puas sin Ramadan kamauhan sin mga manusia papil lumpia long sin basa bata-bata lang niya amin daw biwan sin daya di mo kay ngatan hisuring kanila in masih continue atau akan himina in pag-iman atau akan nagbaliktad po sin Ramadan wala na isabmiyakan uning kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampen pagsambayang piyapalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapalihala katu tanu sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan sang katu tanu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasin pagpuasa sin pagsambayang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwati Abi Hurairah lang niya لو النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء لو النبي صلى الله عليه وسلم kita niyo kalong ni inhantang sinamin hambuuk amin suba ya unlong niya ben mag-anod lang ni haalupan sin bayi ni haray sin lawang ni. Haray lawang sin bayi ni. Amin ing kaunan isab sin taubay yaun magpaihu siya hasuba yaun suba malanu malingkat malisin marayon tubig niya. Magpaihu siya long niya halom sin hangkaro mangkadlo makalima. Aun pakalong niya hakira-kirahan mo makapinlum mi abaran niya. Makalima halong sinang karong may sinang kaadlaw magpaigo hasuba yaun amin tao yaw ning bay ni harag sin suba bang kuno piagat amin mabaya magpaputi iban sin magpalisin iban sin magparew ragbus iban sin bang iban sin sabun niya marayaw bang iban sin amin lotion niya marayaw iban sin katan amin kabayaan niya hati niya pagparew hakin hawaran niya shampoo niya sin katan ampas siya makalima magpaigo hasuba yaw kumpas kumaray mataas niyan hang kabulan hindi mapinden ginpaisan niya. Mataas niyan hang kabulan hindi mapindeng ginpaisan niya pasumawa sawa banging kaunan ni hati ni tigidlum biya mga ginpaisan.
Biar din na bang marayo malis sinasa linggin pay sa nampa sari magdagbus mabiradali o mga pamakong babae. Makalima. Halom sinang karum hangkad long paywa subayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakira-kirahan nilong niya paka makaping long niya lummi habaran niya bang makatu lubag. Makalima halom sinang karum hangkad long sin mga sahabat ya Rasulullah. Long biya makita kita mayroon na sa. Na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhalika mithl salawatil khams. Yamhu Allah bihinna al-khataya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na bihanday sablongin hantang sinsambahayang 5 waktu. Bihanday sablongin hantang sinsambahayang 5 waktu. Amin bang upama kun insambahayang 5 waktu besin pagpaygo makalima hasuba bihanday sablongin magsambahayang 5 waktu papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya ingkatan sin pardusahan niya makalima halom sinang karumang kadlaw. Aun pamakapin pardusahan sin manusia. Inahaut sin maghrib yung sin Isya mahinang pardusahan pagsambahayan mo sin Isya papasun na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala nahinang mo pardusahan. Inahaut sin Isya pasubo papasun na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsambahayan mo sin subo. Inahaut sin subo iban sin zuhur papasun na isab sin Allah ta'ala pardusahan nahinang mo haut niya yan pagsambahayan mo sin zuhur. Dami ka na yung dhuhr paasarhiyat tunad jalam sin kawan tagupat ka jam. In mga ini mga palanggon harama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba ingin hamawaran sin kami bukun karna nagbungat sadya. Maingat magpatumtum patao sakali ingin hamawaran kaya lulupahan hal sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kami pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangamdo sin pangatayin na matukan ni hari niya pindahon talingon. Dahing haamin paghinang pag-ibarat iban sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala mat pamaghinang maksiat iban sin katal langan sin Allah bangman pakauguton nin pangatayan sin kami iban sin kam bangman pakamduson nin panindug sin kita nyo katanha kam Islam amin bukun sadyan pag-ibarat Ramadan sambil pamahinang sin kita nyo pag-ibarat hawa na sin Ramadan sambil parumag pakin pangumulan insyaallah subhanahu wa ta'ala pa amin Ramadan na isab sumuno patahon sumuno paamin masi pakusukun sin Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-ibarat sin kita ni kataan iban sin nabiyaksa sin in kita ni magpuasa iban sin isyu panengkato tanin nabiyaksa in manukbal tukbal ini sadakat iban sin ini uno pabihan hinang marayaw sin tuon ni hari na makaya ingat sin lawan niya in Allah subhanahu wa ta'ala pia promise niya kato tanin in kataan sin makahinang sin hinang marayaw long sin Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره long sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiusiu long yin makahinang sinhinang marayo misan dakun bihi hanglup in nahut niya ipakita da sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya tutung basanda dami kyan yung makahinang hinang mangi lagu-lagu bihi hanglup ipakita da sin Allah subhanahu wa ta'ala tutung basanda in kita nyo katan imaangot pa Allah subhanahu wa ta'ala in makahinang-hinang marayo. Imaangot pa Allah subhanahu wa ta'ala ang puno ning katan sin pardusan sin kita sin mga patahunan iban sin pangumulan 5 bay na hinang atawakan na hukpas. In kita niyo katan imaangot pa Allah subhanahu wa ta'ala in makasuod pakasandangan hadlong qiyamah. Iban pakaanon sin Allah subhanahu wa ta'ala in timbangan sin kita nun hinang mangi pabugaton nin timbangan sin kita nun hinang marayo supaya amin mara sin bugat in amin mabugat in hinang natu marayaw danan ni kasud sing kita ni pakasan dengan malapas dengan kabinsan na pinarka jahannam wa na'udzubillahi min dzalik iban ning kita ni katan ima angot amin karihilan kita ni hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ring kaniya ha amin mabut kita ni padarajat sa taas-taas na surga iban imangot kita ni pa amin sambil maka kita ni patibayuan sin Allah subhanahu wa ta'ala maka maasan palanggun haka masin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum sin kami at tupagin hawaran labi-labi amin bang mayan pagauguton sin Allah subhanahu wa ta'ala pakamdo sin pangatayan pamagtaat kanya sarta dihilan pa kaya iban sin kasay patimindog sin pag-ibadat daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapos sin Ramadan amin piaglugtuan sin kita niyo sambil yari na kita ni habulan duwaing bang mayan in kita niyo katan murah-murahan alam hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban murah-murahan yang kita nyukatan bang mayan halom da isab natin ya kasay
timindog sin kabayaan dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli maray hawala din maas namu do mamaid kami kani halapal kasilasa serta ipasampay na muray sabina min salaman kasilasa pa kataw tayo manghuran hawa hula hari na mataki pa hambuk pakanya bangman kamu rinduun ini sap lagi kaptangan sin kami alam kamu atina hidayat iban sin ini rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan impangarta sin kamu iban sin kaboy iban sin ini pangumulan sin kamu papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian nyari halam sin Philippines sabi na ibayan insyaallah iban sin hisiu pa in amuin deng nama nakamaasan sin kami nabiyak sa kailu ini magpabuka ha Ramadan iban sin hisiu pa nagsadak ka Ramadan pagmantong basan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala inahinang sin kamu masyaallah kaingatan niya sinambuk maas ko kalasahan inakahinang siya masyaallah di para mo nitsabot no sa na ingat pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa lagu-lagu na hinang niya kailu habiyat to na misan yung pangatud sin siya ti-tiu dasa na malagwed to pa Allah subhanahu wa ta'ala malago na to dumagpak padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang karayawan nakapabuka iban sin manitiu kailu yan ini salamat pa mga kataw tayo manghuran niya insyaallah subhanahu wa ta'ala magsyukura muka maas ko kalasahan insyaallah salam doain don kami baliwasan na demikian pa kataw tayo muragkatan na maid kami sa lapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh